khususnya yang mengikuti lomba menghafal nazam dimohon segera berkumpul di depan dan acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, yang kami muliakan para alim, para ulama yang kami taati dan juga kami ta'zimi, pengasuh lembaga pendidikan Islam Nurul Ulum yang kami muliakan, pembina dan ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum yang kami muliakan, para kepala madrasah baik tingkat PAUD, RA dan juga madrasah diniyah Nurul Ulum yang kami muliakan, para asatidz dan para ustadzat yang kami hormati, hadirin Bapak Ibu wali santri yang kami hormati, segenap santriwan dan santriwati Lembaga Pendidikan Islam Nurul Ulum yang kami muliakan dan yang kami hormati juga kami cinta sayangi. Pada hari yang penuh barokah ini, tepatnya hari Jumat, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan untayan talafuz alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat limpahan rahmat dan nikmatnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa kembali di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka melaksanakan haflatul imtihan yang ke-64 Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum Prapat Pegantengan Pamekasan tahun pelajaran 2022-2023. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam marilah kita haturkan dan kita persembahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan adanya cahaya Islam dan iman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah dan berkenan untuk memimpin pembacaan surah Al-Fatihah yang mulia Kiai Syafi'i. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi min anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal ulama'il amilin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Syai'un lillahi lahumul fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين جميع بينهم اهدنا أستاذنا أستاذتنا ومشايخ بشرنا ولجدنا وجدنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا خولنا خولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وغفر الله ذنوبهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أجل سلامة يا مكان maupun bersama Allah ibaratnya selamat berlangkah Bintakan bangun abah amin Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dihaturkan terima kasih, semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara berikutnya yaitu pelaksanaan lomba. Lomba pada kesempatan kali ini adalah menghafal nazam tingkat madrasah diniyah kelas 1 dan kelas 2. Untuk memimpin lomba membaca menghafal nazam, kami menyerahkan waktu sepenuhnya kepada Ustazah Qurratun Nasihat. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih kepada saudara MC atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lomba dimulai, kami akan membacakan tata tertib lomba. Nazam menghafal kitab Maulid Nabi untuk kelas 1. Tata tertib lomba: 1. Peserta harus berada di sekolah 5 menit sebelum lomba dimulai. 2. Peserta akan dipanggil sesuai dengan nomor urutannya. 3. Peserta wajib memanggil salam dan membaca basmalah dan diakhiri dengan salam. 4. Apabila peserta dipanggil tidak hadir, maka peserta akan dipanggil kembali di urutan terakhir. 5. Apabila di panggilan terakhir peserta belum juga hadir, maka peserta kami nyatakan memundurkan diri. Demikian tata tertib lomba ini kami buat sebagaimana mestinya.
hal yang akan dinilai kebenaran kami pasrahkan kepada Yang Mulia Al-Ustaz Muhammad Khalil. Kecerdasan kami pasrahkan kepada Yang Mulia Al-Ustaz Mukhlis. Etika dan adab kami pasrahkan kepada Al-Ustaz Walidani Ramadan. Kepada semua dewan juri, dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Sebelum dimulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami panggil anak yang bernama Muhammad Aldi. Tolong salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalabul asma'u wasi'atun sempurna pamujika awasiku wasrsa pembina rahmat lawan salamuka awanan wa'anna akan kena bi Muhammad sejalan munjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ahmad Basori Rosid. Persiapan Ammar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Malam Senin Abu Buta bulan Akapna Irabui Awatif Atabui Amin Satiyati Bina Ketuda Kusen Sabinya na umat benabina sekapina poleratu Beni Adam Atabu Amina sekapu Put aku wa alam sebanyak oleh 2 bulan dabu poleda Amina Nabi Idris apare onika akun
Kanjeng Nabi Muhammad berpangkat kepala. Sabinya Nabi kalaban lain waktu panik prosedur kariti amina asmabdu wa tempole mereka marina katla bulan datang dari tian anyeput Nabi Nuh tabuan dung sekolah petolong Nabi Ibrahim sedatang empat bulan anyeput Nabi Muhammad seteki pangkatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Ammar Al-Fatan. Muhammad Ammar belum datang, kami panggil nanti panggilan terakhir ya. Selanjutnya Muhammad Fahmi Al-Farizi. Persiapan Novan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saman sana Allah kasapan paparatina Kanjeng Nabi Muhammad Sataja satu alam angkui kateraan dan kapungan seja kapungkannya biru banjuana antuk rempah baik kembang kata buana hewan tuka banai tuka pada makmurna bintang-bintang tak pada toron tabah setan iblis dan ongka atasna petong langit dan bumi kata edan tani tata malaikat pandana ewatu zanin siti amina sokan pada orang nasangan bapak ewatu tapi bina dalam Rabu Siti Maryam Asia Taban Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Novan Firdaus. Persiapan Isril. Tajuk ka kursen jom kita panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua bidadari dari suaka serta bagaimana
Ese berpun salat ro'om nah tera ro'om tetilah satejo sakitlah seneng punga empat bidadari panglatina rabu malaikat Mikail mungkin karena malaikat Jibril mungkin Patengah keluarkan Nabi perempuan Nora tera lebih benar serta keluar rangka lekat dapumi dua astana saucan mulati dalam ni serta terbunuh la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la tisiti amina talebo purana sana leka igi barang Jibril pejilat dapat tong langi pumita sesabo ratana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Yusril Anam. Persiapan para Irawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihim wa sahbihi samsana Allah kasukan perkinakan jeng Nabi Muhammad satajana alamai angkui kateraan bentang bunga nasa terjata tungkannya piruban buana ante berempat palang pengkala buana hewan cuka belai cuka pada makmurna bintang-bintang tas langit pada taran kabel setan iblis tak pengen ongke ada atasna petong langit dan bumi suar kesa esena inten teni satu jam malaikat bandai na iwak tengah malam sanian siti aminang sokan pada arana sangat bekal peperna katibikna itu lemah kamara telemah rabu siti Maryam Asia laban perengat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya para Irawati. Persiapan Muhammad Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bencana narem alamsa pejana Islam lake bandini oleh asa saatna wajib syukur da Allah da ilaba batina se ampun anarana kikatunya Nabi nalika nabi kapapa alam tunya malam Senin tanggal 12 pancena sabu para siang Rabiul Awal bulan lebih korang pamangkin kanjeng Nabi pernah lebih sahibu telur rata sama galana waktu ibu na kanjeng Nabi nyama amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Sultan Nasirul Asrofi. Persiapan Muhammad Aditya Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu
sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kalaban asma Allah sifat sempurna memujikan Allah sekuasa sajana rahmat labur salam buka Allah namba naka kanjeng Nabi Muhammad jangan bulgana sahabat jalan areng areng satu jana Islam laki berdiri ulia sasa karena wajib syukur ke Allah doilah betina seampun anoran hakikatnya nabi nalekana kita berberkaan dan tinggal nasobuka Alam Senin tanggal 12 Leres padana Subuh para siang Rabiul Awal bulan lebih korang makin kanjeng Nabi babana lebih saya mutlora tersangang polona waktu bunga kanjeng Nabi nyama aminah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Aditya Putra. Persiapan Muhammad Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Malam salli aku sabulan asakanna ira bui khawatir adabui amina satiyati nala tentu Gusti sabanyakna umat Nabi nasakatina boleh ragu Bani Adam adabu amin kabu pun aku alam sah banyaknya oleh bulan rabu boleh amin Nabi Idris atare kuning aku menangkan Nabi Muhammad berpangkat kepala nasa banyaknya Nabi kala berlain bertobat di asyik berokasi di amina asma'atullah tempone meleka Madinah pada labu lana datang Siti Amina Nabi Muta Rumanduk sekuat tolong Nabi Ibrahim sedatang keempat bulan anyeput Nabi Muhammad setinggi pangkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Arif Maulidi. Persiapan Aida Fitriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kalau
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Aida Fitria Ramadhani, persiapan Ahmad Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dua bidadari dari suatu sultan bertibana perempuan Sumatera. Senang pula empat bidadari Latinah lagu malaikat Mikail mungkin karena malaikat Jibril mungkinnya penganna. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala dapat tolongi bumi tak sabar tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ahmad Hafiz Safwan, persiapan Muhammad Ismam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sanalekan iki bawan Jibril bacina dak petong langi bumi tak sesabah tanana awaki dak pandai katanya Nabi Nazafar etep belia kilaban sasakna kelalape sotra pote sawarka bajalna sabinyana malaikat ziyaratlu kelluna malaikat Jibril se ajaga labang mare malaikat pas Abdul Muttalib ambana amat malaikat atau tersiti Aminah jataja tengkana baci pas ampan dabai tua bi ambana amocida awaban ane mangda Patina laban sikit sapanen kasebut atau waknya karda Allah talebat bungana jang oncang emban ning raming petong arena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Ismam Firdaus, persiapan Nur Mutiatul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi atau tersiti aminah sateja tingkana puji pasti ampun dak baitu wabi ambana amu tidak awaban ane mangda puji na poci nala banti irsa panika sebut na atau wafna kada Allah talebet bunga na ceng onceng aman min petang arena Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi Kanjeng Nabi kabar bersesangat ro'omai waktu kaluar naka tegakkan tonena serta isam nakalaban pakobah Sana zate amal jagat sangat kebesana katelak tot dua nanera alam mawakilate Yunat Abdul Muttalib Mbana saampana petong are dari papa pernah I asmai Muhammad banyak jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Nur Mutiatul Hidayah, persiapan Zainal Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kalau berasma Allah saya asesat sempurna kamu jika Allah sekuasa tujuhna ramanabe salam muka Allah namba annaka kanjengna di Muhammad sesanat mujana sahabat sana naik alim sa tujuhna Islam nake bendini oleh asal fa'ana wajib syukur da'awah dahil nasa batidah saya ampun narana kita tunna nabi nanalikana di kata pertahanan tunyana malam Senin tanggal 12/11 pacarna sapu bara siang Rabiul Awal bulan lebih korang samangken kanjeng Nabi pernah lebih sae pulara tersana polona waka bunga kanjeng Nabi nama Alina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Zainal Abidin, persiapan Naila. Zainal Abidin belum hadir. Kami panggil nomor urutan terakhir. Selanjutnya Nailatul Izzah, persiapan Mawazinatul Ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kalemana Nabi Ismail kasa penana oningaki kapek
pusan ban kala bi annaka 6 bulan pas Nabi Musa tebuna oni ngaki cek se pangkat kala ban ka aku ngana kapetong bulan Nabi Daud kasa penana oni ngaki cek se poci tengki pangkat na belum bulan datang dalam sa penana Nabi Sulaiman apareng oneng mon putrana se pekaltati Nabi Budina zamana kasangang bulan Nabi Isa sa penana pareng oneng cek se matarang pengka kemana benlang kompa sehat saja dada buana saja seika sepan pada pesan mendahir putrana Muhammad kebainya mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mawazinatul ummah, persiapan Afif Sakwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kamang sana ayat kasokan papaya Bina kanjeng Nabi Muhammad satejana bintang-bintang pas langit pada taran kada setan iblis satu yang kada atas nah petong langit bentuni surat kuasa asatai petani sataja malaikat berlain yang tengah malam si Amina songkan pada arena sangat dekat pernah ketidian dalam kamar terlembar Abu Siti Maryam Asyala dan perengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ahmad Afif Sakwan, persiapan Rofid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dua bidadari dari sawarga sartana bagi bana ese barang pencang rahmat teraraan tapi ilang saja sakena senang bunga ampa bidadari panglatin hadapi malah kani kani mungkin kangenara malaikat Jibril mungkin ngata ngana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi alayakan yung nabi abang bi'inna era lebih benar setabaka luar nadang kanakad bumi dua tanah sedang bola tidak langit setabak buana la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la tisiti aminata lepat bunga narab sana leka inti beban dibelta bajina betong langit bumi tak sesabar tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Abdullah Rafiq, persiapan Adli Ilman Fairuz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sanaikai tiba banjiri wafajin do betangan mihumi tasesabaratkan nabi kapan daya katunya nakina sabah itu iya kilaban sasana penggelapan setelah bersuara bedana sabenya wahai kadia kamun tak baik kecil aja kau Bagai kasar bunga tapi gana apa kasih tiada terjadi karena berjiwa yang pandara semua di ambana aku tidak Allah tadi anda pergi nasi nah bersihin gapan kita sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Adli Ilman Fairuz. Persiapan Anisaul Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kalau ada awak asesat tambahlah kamu jika awak kuasa jangan melarang kalau muka awak dan akan jannah di Muhammad sangat mujana sahabat tanah narang arifat dana Islam lakai dan diri oleh sahabat Allah wajib syukur awak kehilangan batilah ya ampun alarana kekasihnya lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Anisaul Istiqomah Ariana. Persiapan Anindita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamna Nabi Ismail kasabanan Oninya kita ratusan dan kalabian Ka'anamulan nafas Nabi Musa tabun Oninya pija seekor tinggi pangkatna Balong bulan na datang dalam sahasana Nabi Sulaiman aparang orang paprana setelah pati Nabi Ibu Dina zamana kasangulan Nabi Isa sapenan parang aning jasena terang kekaman belang kepas sehat sada jada jabun sada jasa sempat pada pasan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Anindita Khairin Niswah. Persiapan Muhammad Ammar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi. Malaikat Jibril saya ajaga kala berenamare malaikat pas Abdul Muttalib bana atau tersiti amina satu je tengkana pergi pas ampenda betuabi ambana amo ciga Allah ben ani mangga pergi na pocina laban saya sapanika sebutna atau nyukoda Allah tareba pungana Ceng peminan mitong petong arena Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi. Kanjeng Nabi kapal persesangan wa umma waktu kaluan kapal ketontonan serta sunat kala berkako basaan nadat seamu jalaki sesangat ko basana katila sota dua nanira alam nawakila senunat Abdul Muttalib bana asmai dak petong langit Saampuna petong are dari papa pernah Iyasmai Muhammad banyak cengna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Ammar Al-Fatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kalemana Nabi Ismail kasapanana oningaki kapaku sembeng kalap bi'na ka 6 bulana pas Nabi Musa debuna oningaki pangkat kala bengkang kuna petong bulana Nabi Daud kasapanana oningaki cese poji tengki pangkatna belum bulan datang dalam sapanana Nabi Sulaiman aparing animon putrana sepekal di Nabi Ibu Dina zamana kasang bulan Nabi Isa sapanana paling oni cesema terang tengka kamana belang kau pasehat sadaja dada buana sadaja seikasa pasana mondai putrana Muhammad kebayamana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ammar merupakan nomor peserta yang terakhir. Kami selaku koordinator lomba apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Dan kepada semua dewan juri kami ucapkan terima kasih. Dan diperkenankan meninggalkan tempat.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Itulah tadi lomba menghafal nazam kitab Maulud Ibrahim kelas 1 telah kita lalui bersama-sama. Selanjutnya merupakan sesi yang kedua lomba pada hari ini, masih lomba nazam, namun untuk lomba nazam selanjutnya yaitu tingkat kelas 2 Madrasah Diniyah yang akan dipandu oleh Yang Mulia Al-Ustaz Walidan Ramadan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin, amma ba'du. Untuk lebih singkatnya waktu, di sini kami selaku koordinator lomba nazam kelas 2 tingkat kelas 2 akan membacakan kriteria penilaian. Yang pertama yaitu kebenaran, yang akan kami pasrahkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Syafi'i, dan yang kedua yaitu kecerdasan, yang akan kami pasrahkan kepada Al-Mukarram Ustaz Khalil, dan yang terakhir yakni adab akan kami pasrahkan kepada yang terhormat Ustaz Ma'rifatullah. Dan perlu diketahui untuk semua murid kelas 2 menghafalnya dari awal semua. Jadi hafal lagi untuk kelas 2 kali itu hafal lagi dari ada saja. Sampai batas hafalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami panggil nomor undi yang pertama yakni Abdul Wafu untuk persiapan Aditya Rizki Hamizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalabul asma. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wa birra'i min da'imil insani. Walhamdulillahil qadimil awwali. Al-akhiril baki bila ta'uli. Summa salatu wassalamu sarmada. Malan nabi hari man kedua ada. Wa alihi wa
بالحق غير مبلغ وبعد فلم يوجد المعرفة من واجب لله سينعرفا الله مجد قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم وواحد وهاي قدير مريد عليم بكل شيء سميع البصير ومتكلم له صفات سبعة تنتظم وقدرة إرادة تنبصر حياة للعلم قلم للثمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفيل أرسل أنبياء تكفتنا بالصدق والتبذل والأمانة وجائز بالحق من أرض بغير نقص كعوف في المرض اسماتهم كسائر الملائكة وجيبات وفضل الملائكة المستعين ضد كل واجب وفضلهم في نجم الواجب تفصيل 25 لازم كلها مكلف باقي والتعليم هم آدم إدريس وهما صالح وإبراهيم كل المتبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب وهارون وموسى واليسع بالكفل داود سليمان التبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه من وإيا عليهم الصلاة والسلام وعليهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفسير علم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل مكان كير ورقيب وقدر عتيق مالك ورجلان تدا أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم أتم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk peserta selanjutnya kami panggil yang bernama Aditya Rifki Hamizan untuk persiapan adalah disiplin Ramadan. Karena Aditya Rifki Hamizan belum datang, maka kami lanjut. Untuk peserta selanjutnya kami panggil adalah Izzuddin Ramadan untuk persiapan Faidah An-Nailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wabirrahi min min lisani. Alhamdulillahil qani min awwali. Al-akhiri wa kibila ta'uli. Summa salatu wassalamu sarwada. Alan nabi hamimat kun wada. Wa alihi wa sahbihi wa matabi sabila bil haqqi wa ramuhtadi wa ba'du falam yudu min marifa min wajib lillahi isra sifa wallahu ududun qadim baqi muwalif
lil halqi bil ilaki wa qaimun wa niwaidun wahai qadir muridun alimun bi kulli say sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu wa qudratun iradatun san'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkulli kulli mungkinin kafilihi arsala anbiya dawi fatana bisidki wa tablighi wal amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta selanjutnya kami panggil anak yang bernama Sayyidah An-Nailah. Dan untuk persiapan Laida Karimatun Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi min ihsani. Falhamdulillahi qadiril awwali. Al-akhiril basidil tahawuli. Summa salatu wa salatu samada. Ala
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta selanjutnya kami panggil yang bernama Gaida Karimatun Nisa untuk persiapan Hafiza Syauqiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wabirrahimi da'imin isani. Falhamdulillahi qadimi awwalu. Al-akhir baki bila tahuli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi ghairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi wa ba'du falam bil ma'rifah min wajibil lillahi isrina sifa fallahu mawjudun qadimun baqi muhalifun li halqi bil ilaqi wa qaimun wali wa walidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wajaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul limun kafili arsala ambi wa dawi fatona bisyiki wa tablighi wal amana wa jaizun fi haqqihim min aradi riwairi nafsin ka'ofi fil marodi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika wal mustahilu ridu kulli wajibi wa fadli hamsina jukmin li wajibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta selanjutnya kami panggil anak yang bernama Hafiza Syauqiyah dan untuk persiapan Intan Talita Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wa birrahi min da'imin isani. Alhamdulillahi qadimin awwali. Al-akhir laki bila tahawuli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi ghairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila lillahi ghaira mubtadi wa ba'du falam bi ujumil ma'rifat min wajibi lillahi isrina sifat fallahu mawjudun qadirun baqi وعلي كل الهدي بالله وقائم وولي قدير عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له شفاء سبعة تتبم فقرات إرادة البصر حياة العلم قلم استمر
وجائز لفضله وعدله ترك لكل ممكن كفره أرسل أنبياء وفتانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز بحقهم من أراضي بغير نقص بالمرض اسمعتم كسائر الملائكة وجيبات وفضل الملائكة والوسائل لدخول واجبي ففعلي جنة من واجبي تفصيل أمساد وإذن نذير كل مكلف فحقق وقريب هم آدم إدريس نوح نوح صالح وإبراهيم كل متبع وطن إسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب هارون وموسى والعيسى يوم سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه وإياه عليهم الصلاة والسلام وآلهم دمت الأيام والملك الذي بلا عدل لا أقلال سلب ولا ونوم لهم تفصيل عسر منهم جبريل ميكال إسرائيل مقرنات ورقي وقدا عتيد ملك ورضوان كذا وأربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على غير الملا وصحف العلي والكليم بها كان ملاك بالعليم وكل ما أتى به الرسول وأخذ تسليم وقبول إيماننا بيوم آخر رجب وكل ما كان به من العجب فطيمات في ذكر الواجب مما أعلم مكلف من واجبه نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضيلة أبوه عبد المطلب وهاشم عبد مناف يتسم وأمه آمنة زهرية أرضعته حليمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وأمه قد جاوزت 60 وسبعة أولاده منهم 3 من الذكور تهم قاسم وعبد وهي وهو طيب وطاهر بدني لا يلقب أتاه إبراهيم من ذرية وأمه مريم القبطية وغير إبراهيم من وتيجة 6 ربي وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة زهرة والقرآن وأحناه المسيح والفضيل وزينب مفعلها رقية وأم قاسم زكريا عن 9 نسوة وفاة المصطفى وينا فنلتقى المصطفى أشاد ووسط وسوداء صفية ميمونة ورملة هند وزينب قد وهي للمؤمنين أمة مهدية أمجاد أم وأبس كذا أمته صفية ذات الفكرة وقبل هجرة النبي الإسراء مات ليلة لقدس يسرى وبعد
Isra'il urujul sama hatta an-nari rabban kalama min wairi kaifin wal isarin muftaran alaihi hamzan ba'da untina barat wa balla wal ummata bil isra'i wa fardi antatin bil ihtira'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta selanjutnya kami panggil anak yang bernama Intan Talita Ulfa untuk persiapan Ahmad Naizar Dafa Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim min da'imil lisani alhamdulillahi qadimil awwali al-akhir baki bila tahawuli cuma salatu wa salam musalmada ala nabi haidi mangkut wa hada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila bililahwi wa iramut tadi wa badu falam biwujudin marifat in wajibin lillahi isri nasifa fawahu mawjudun qadim membaki muhalifun lilhaji bil itlaqi wa qaimun wa nirawahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'un basirun wal mutakallimu lahu syifatun sab'atun tantadimu fakudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wajaizun fi haqqihi min aradi biwairi nafsin kahafi fil maradi ismatuhum kasairil malaikah wajibatu wa fadalul malaikah wal mustahilu diddu kulli wajibi fatfadlihum sinajukum min wajibi tafsilu hamsatin wa isrin alaji kullamu kalafin haq sahaki watanin hundamun idrisunuhun huduma saleh wa ibrahimu kullu mubtada Lutun wa Ismailu Isakun kada Yakubu Yunus wa Ayyub tada Lutun wa Ismailu Isakun kada Yakubu Yunus wa Ayyub tada Syuaibu Harun wa Musa wa Yasa Dulkifli Daudu Sulaiman taba Iyasu Yunus Dakariya Yahya Isa wa Taha Tamun Dawaya alaihi wassalatu wassalamu wa alihi madamatil ayamu wal malakul ladhi bila abin la akla la sadda wa la namalahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk peserta selanjutnya kami panggil anak yang bernama Ahmad Naizar Dafa Abadi. Dan untuk persiapan Isfahana Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wa birrahim min da'imin ihsani. Falhamdulillahi qadimil awwali al-akhiri baki bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wa'ada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila min haqqi ghairu tabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta selanjutnya kami panggil yang bernama Isfahana Agustin untuk persiapan
Mardiatul Lestiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adau bismillahirrahmanirrahim. Lisani. Falhamdulillahi qadimi awali al-akhir baki bila tahuli. Summa sholatu wassalamu sanada ala nabi khaiman qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sawiya dimilaki wa tabi wa ba'du falam bihudubil marifah min wadirin lillahi sinasifah fallahu majudu qadimun baki makhalifun lilhalki bititlaki wa qaimun wali wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'un lil basirun wal muta'allimun lahu sifatun sab'atun tantabimun faqudratun iradatun sambasar hayatun ilmu kalamun istamar wajaizun bifadlihi wa adlihi takun li kulli mungkinin kafilihi asala ambiya dari fatona bisikhi wa tablihi wa lamana wajaizun fi haqihim min aradi biwairi nasin kahafifin maradi nismatu kasayiri malaika wadibatu wa fadalu malaika wal mustahilu fitu kulli wajibi fafati hamdi najib min wajibi tasilu amsatin wa isina lagim kullahu kallahi mahakim mantamim subada muniki suruhu huduma saleh wa ibrahim kullu mutaba lutun wa ismailu ishakun kaza yakubu yusuf wa ayyubu tada syuaibu harunu wa musa wa yasa yudhishli daudu sulaiman taba iyasu yunusu zakariya yahya isa wa tamun dakwaiya alaihi musallatu wassalamu wa alihi madamatil ayyamu wal malakul ladhi bila bilahun la akla la salba wa la nama lahun tasilu aisyirin hudu jibrilu mikalu israfilu isra'ilu muqammaqirun wa rakibun wa kaza atinun malikun wa ridwan istada arba'atun qudurin tasiluha tauratu musa bilhuda tanziluha zaburu dauda wa injilun ala isa wa furqanun ala ilmala wa suful alimi wal qalimi fiha qalabul hakamil alimi wa kullu ma tarihi rasulu fa haqqu taslimu wa qabulu imanu nabiyani akhiril wajab wa kulli naqanabi minal ajab qatina tusidiki bakil wajibi mimma lamu khalafin min wajibi abiyuna muhammadun karusila lil alamina rahmatan wa fudila abuhu antu wahi antul mutallib wa hasimun abdi manahin tafid wa ummuhu aminatu zuriyah arba'atu halimatu sadiyah maulidu binaqatan aminah wafatuhu bi taibatal madinah atamma qabla wali arba'ina wa ummuhu qadawat sitina wa sab'atun awladuhu faminhumu salasatun minadhukuri tawhamu qasim wa abdu wa hilahu wa tayyib wa tahirun midani dayu laqabu atahu ibrahimu min sariyah fa ummuhu mariyatul qibtiyah wa
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk peserta selanjutnya kami panggil anak yang bernama Mardiatul Lestiana, dan untuk persiapan Nadia Rizki Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahirrahmanirrahim. Lisani. Walhamdulillahi qadimin awali. Al-akhiri baki bila tahuli. Suma salatu wa salamu sarmadan. Ala nabi Muhammad qad wahada. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Sabila lil haqqi wa rahmat tabi'ah. Wa ba'du falam biwujudi ma'rifah. Biwajibi lillahi ismi nasifah. Fawahu madidun qadimun baki. Muhalifun lil'idhi bi'ilaki. Wa qaimun yari wa wa'idu wahai. Qadiyal muridun alimu bikulisa. Hami'un il-basiru wal mutakallimu. Lahu sifatun sabatun tatlimu. Fakutratun iradatun sab'un basar. Hayatun ilil kalamun istamar. Wajai sumbi haki miradi. Biwairi naksin kafi mimarodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk peserta selanjutnya kami panggil anak yang bernama Nadia Rizki Amelia untuk persiapan Manggo atau Zambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimin da'imin isani. Falhamdulillahi qadimin awali al-akhiri baki bila tahawuli. Summa salatu wa salamu sarmada ala nabi min khairi man qad wahada. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi wa iramutadi. Wa ba'du falam biwujubil marifah min wajibi lillahi isin nasifah. Fawahu mawjudun qadimun baki. Muhaliful halqi bi'laki. Wa qaimun wa liwa wahidun wahai. Qadir muridun alimun bikulli say. Sami'unil basiru wal mutakallimun. Lahu sifatun sab'atun tatadimun. Fakutratun iradatun sab'un basar. Hayatun ilmu kalamun istama. Wajaizun bifadlihi wa adalihi. Tarkun bi kulli mungkinin kafilihi. Ansala ambiya dawi fatona. Biskiti wal tabiwi wal amana. Wajaiyun bihaqihi min aradi. Biwairi nasin kafi fil maradi. Ismatuhum kasairil malaika. Wajibatun wa fadalul malaika. Wal mustahilu titukuli wajibi. Fafatli hamsina bihukmin wajibi. Tasilu hamsatin wa isrina nazi. Kullamu kalafin fahakik otani. Hum adamun idisunuhun huduma. Salih wa ibrahimu kullu muttaba. Lutun wa ismailu ishakun kada. Yaqubu yusufu wa ayyubu tada. Su'aibu Harun wa Musa wal Yasa. Dulkifli Dawudu Sulaiman taba. Ilyasu Yunus Zakaria Yahya. Isa wa Taha Tamun Da'waiya. Alaihi musallatu wassalamu wa alihi madamatil ayyamu. Wal malakul ladhi bila adin wa la aqla la salba wa la nauma lahum.
تفيل إسر منهم جبريل وميكال إسرائيل منقل ناكر ورقيب وكذا عتيد ملك ورد ونهتدى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk peserta selanjutnya kami panggil anak yang bernama Mamduatus Zahra. Dan untuk persiapan Muhammad Ashraf Bastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahi min daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimin awwali al-akhirin baki bila tahawuli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila bil haqqi wa irabutadi wa ba'du fa'lam bi wujudil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi muhaliful halki bil itlaqi wa qa'imun wali wa wahidun wahai qadir muridun hamidun bi kulli syai sami'un al-basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wajaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mungkinin kafi'lihi arsala anbiya dawi fatana bisikki wa tabliwi wal amana wajaizun fi hakim min aradi biwairi nafsin kafi fil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal mustahilu didu kulli wajibi fafatlihun fi najub min wajibi tamsiluhun satin wa isrina lazim kullamu kallafin faqik waqtanim hum adamun idrisun nuhun huduma saleh wa ibrahimu kullu muttaba lutun wa ismailu isakun kada yaqubu yusufu wa ayyubu tada syu'aibu harun wa musa wa yasa bilkifli daudu sulaiman tada ilyasu yunusu zakaria yahya isa wa taha tamun da'waiya alaihi mussalatu wassalamu wa alihi
نجيم تلك أحمد المرشوق من ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بغير هدي يقتدي وأسأل الكريم إلى الأمان ويرفع كل من بها قد استوى أبياتها ميد بعديد غني تاريخها لأيهم الرجمال سميتها عقيدة الأوامر من واجب في الدين بالتمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta selanjutnya kami panggil anak yang bernama Muhammad Ashraf Bastian untuk persiapan Zainul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adau bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi min daimin itami. Walhamdulillahi qadirin awali. Al-akhiri bagi bila ta'uli. Yuma salatu wa salam sarmada. Ala nabi liman wa'ada. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi. Sabila dinila kira muhtadi. Wa badu falam bi'ududi marifa. Iwadi billahi dinatuka. Wa wa'u bajidu qadimun bati. Ma'ali kulilati bi'ikyati. Wa qaimu alim wa idwa. Qadir muridun alimun bikulli syai. Sami'un al-basiru wal mutakallimu. Lahu sifatun syabatun tantadimu. Faqudratun iradatun ma'umbatan. Hayatun ilmu kalamun istamar. Wajaijun di fadli wa adli. Terkulli kulli mungkinin kafiri. Arsala amliya sarifatana. Bisiki wa tabli wal amana. Wajaijun di yaqinin aradi. Biwainatin kafifil maradi. Ijmatun wa sa'iri malaikat. Wajilatun wa qadari malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk peserta selanjutnya kami panggil anak yang bernama Zainul Mustaqim untuk persiapan Sultan Abidin Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abdu bismillahirrahmanirrahim. Wa birrahimi daimil ihsani. Walhamdulillahi qadimin awali. Al-akhiril baqi bila tahawuli. Summa salatu wassalamu sarmada. Ala nabiyil khairi man qad wahada. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi. Fabila dinil haqqi wa muhtadi. Wa ba'du falam yujubil marifat. Min wajibin lillahi nasifat. Wallahu majudun qadimun baqi. Mahalibul haqqi di'iklaqi. Wa qaibin niwa wawitun lahai. Qadimuridun alimun likulli sami'un lil basiru wa mutakallimu. Tahu sifat sab'atun tantadimu. Fakut ayatun iradatun sam'un basar. Ayatun ilmu kana tulis tama. Wajahi jumi hadi min aradi.
biwairi nafika fil maradi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta selanjutnya kami panggil yang bernama Sultan Abidin Saleh untuk persiapan Muhammad Nur Asyiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Da'imil ihsani. Falhamdulillahi qadimil awali. Al-akhiril baki bila ta'awli. Summa salatu wassalamu zarmada ala nabi man qad wa alihi wa sahbihi wa mutabi sabila laki wa mutabi wa ba'du falam yudu bima'rifah min wadi billahi jinasifah Allahu ma'judun qadimun baki muhalifun lilaki bil itlaqi wa qa'imun baki wa waridun qadirun muridun alimun bikulli sal sami'un lil basirun wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun dan tadimu Fakut ratu miralakum sampun dasar hayatun ilmu kalamun istama wajaizun bifadli wali tarkun li kulli mungkinin kafili arsala anbiya dari batana bisyiki wa taqlidu wal amanah wajaizun fi hakimin arabi bighairi ikhtiqabil marabi ismatun gazairil malaiku wajibatu wa fadlul malaika wal musta'inu bikulli wajibi fakatli hujina jumil wajibi hum adamun ibnu soleh wa Ibrahim kullu muttaba nutuwa ilmahlu idha kuntala yakudu yusufu wa ayyudu tada iyasu yunazzaka yalaya isyawata tabundahaya alaihi musallatu wassalamu wa alihi madhawatil ahyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta selanjutnya kami panggil anak yang bernama Muhammad Nur Asyiki dan untuk persiapan Muhammad Faid Akil Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wa birrahim dari lisani. Alhamdulillahil qadimil awwali. Al-akhiril baqi bila ta'awli. Summa salatu wa salamu zarmada ala nabi wa liman wada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila bil haqqi wa mabdadi wa ba'du wa lati yujubil marifa bil wajib billahi sinatiba Wallahu ma'yudun ghaliman baki Mawali kullal kiblit laki Wa aimun nani wa waidun lai Qadir muridun alimuk bikulli say Sami'un il baziru wal mutakallimu
lahu siwadun atun mentadimu fakudratu dirodatun amun basar ayatun ilmu kalamun istamat wajaizun bifadlihi wa alihi darkulli kulli mungkirin kabuli arsala ambi udawi badana bisiki wa tablihi wa lamana wajaizun bi akihim min aradi biwaili nakin kabokil marodi yusmadu wa basairil malaika wajibatun wa badalil malaika wal mustahilu bidu kulli wajibi fakali wal tinabi hukmin wajibi tafsilu konsakin wa isina lazim kullamu kallabin ma'akik wa damim kumbada munidridu uluduna salih wa ibrahimu kullum mutada lutun wa ismailu isatun tada yaguku yusufu wa ayyubu tada suhaibu wa runo wa musa ulasa mulkifli dahudu sulaiman tada Ilyasu yunusu zakaria yaya isawa kota mendawaiya alaihi musallatu wassalamu wa alihi madamatil ayyamu wal malakul ladhi bilajin wa'un la sargawa la malahu tafsilu izinu man jibrilu mikalu israilu mungkarna biarati gunwa kada adidun malikun warik mamutada arbaatun min kuruzin takziluha tauratu musadilu da takziluha zaburu dauda ya injilu mala misawa burqatan ala khairi mala wasu'u biwalili walwalini fiha agala mulaka min alini wa kullu ma tabihi rasulu fa'aku taslimu wal qabulu imanun nabi yomi akhirin wajad wa kulli maka nabi minal ajad wa tilmatun bidikri baki wajibi Bima lalu galawin wajibi Nabiuna Muhammadin Rusila Alamina Romata Wabutila Abuhu Azuwayatul Mutalli Wahasimun Abdilana Mintasi Wa ummu wa minatu zuriya Udah walimatu kahriya Maulidu bina katlamina Wafatu bidaibatal madina Atamma kaplan kaya sa'ina Wa umru kajawada sittina Wa sa'atun lausaruhu galinumu Salasatun minad dukuri tukamu Qasim wa azuhaiya wa tayyibu Wa tahirun bidainayun qabu Abahu Ibrahimun min Zariya Wa ummuhu Maryam Ketiyya Wa ghairu Rahim Khadijah Unsita Tumaud bihim walija Wa arba'un minal inasi tuttaru Ikwanu Rabbil Jami'i karu Padina Tuzarau Balu Wali Wahana Umatutani Katunjali Pazaina Bunda Pada Haruqayya Wa Ummu Kusumin Zakat Rodiyya Hadis ini suatu wafat Mustafa Firna Faktanan Nabi Al-Mustafa
Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sawiyatun Maimunatun wa Ramlah Indun wa Zainab ada Juwairiyah bil mu'minina ummatun mardiyah Hamzatu ammuhu wa Abbasun gada ammatu baqiyatun tidak wa aqlahi nabi isra filma'a kalailal likut yutra wa ba'da isra'il sana hatta anabi rabba kalama min wairi kaitin manifari maqtarat alaihi khamsan daram sina barat wa balla ulumada bin isra'i wa waladi hamzatin bilam dirai wa balla ulumada bin isra'i wa waladi hamzatin bilam dirai qadfaza sitikun bitatikillahu wa bil urjisiku wa ma'alahu wa radiyya kidatun mudasara wa lil'a wa misaratun mulasara nadimu dilka al-mazduki mayarta misadikin mazduki walatu lillahi wa sallama ala nabi khairin nangkat alana wal ali wa kulli mursyidi wa kulli man biwariyati tabi wa ashalul ghaima illa salamal wa na'a kulli man bi'aqadis tawal akyatu hamid bi'atil jumali tarihu hali ayyurin jumali samaidu wa kidratal awami min wadi bibidini bitamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta selanjutnya kami panggil anak yang bernama Muhammad Faik Akil Irfan dan untuk persiapan Muhammad Rafaikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abdau bismillahirrahmanirrahim. Wabirrahi min daimin lisani. Walhamdulillahi qadimi awali. Al-akhiri baki bila tauli. Summa salatu wassalamu samada ala nabi khairi man qad wada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi wa la mutadi wa ba'du falam biwujubil marifah min wajibil lillahi istina sifah fawahu mawjudu qadimun baki muhaliful lilaki bilitlaki kode wa qaimu wa niwawaidun wa qadimu ridun alimun bikulli saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk peserta selanjutnya kami panggil anak yang bernama Muhammad Rafaikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abdau bismillahirrahmanirrahim. Wabirrahi min da'imin nisani. Alhamdulillahi qaminin awali. Arhairi baki bila tahawli. Summa salatu wassalamu samada ala nabi man qad wada wa alihi wa sahbihi wa man tadi sabila ilil haqqi wa mutadi wa ba'du falam dihujubi bimarifah min wajib illa istina sifah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan perlu diketahui bahwa Muhammad dan Faizur Rahman adalah peserta terakhir dari lomba nadom tingkat MD kelas 2. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh dewan juri. Terakhir dari koordinator Indonesia Shiratal Mustaqim, Allahumma musta'an ila sabilir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi lomba menghafal nazam tingkat kelas 2 Madrasah Diniyah. Marilah kita akhiri acara pada sore hari ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Ma'rifatullah. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa taqdim lana bi ajwal hajat wa tahmilna bi hamdi wa bi indika darajat wa tublughna bi aswabayat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wa dawama wa shukra wa ilana. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhum kama rabbayana ummahatina. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa talamidana wa la tadurruhum wa fika tarzuqna birruhum rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna wa ahyi ila al-qurba min ba'di mawtihi bi ya qayyum wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana taqabbal minna bi asraril Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.